Kanyang laki din! Lakay! Lakay! Hmm. Bantayan man day ta impritok abangus di talamisaan. Ang mga nukalungan di pusa. Win, nagluto ka lang, tamangan tayon. Saan pa'y alagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ni makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay! Lakay! Diyan nagdaka na pusa! Igoy-goyod ng tipos ti prito abangus! Nagluko na pusa. Ay, nantay walis. Ay na, darasam ana eh. Itarayin ng tibangus! Awang mo pang basibas kon. Nangi kabila maya. Ay, awanan Nakatarayan di pusa. Intarayin ng di ipos tibangus! Akin pusa ay jay. Kawan ba pusa dito'y balay? Pusa dagiti karuba Ay, no! Ay, di na ko silapan Ay, kasano? Kunakmat ngamin abantayam di bangus. Hanggang sa bali matyar aramidam. Ay, tumaniks kamot dita. Basol ko manayin. Kat, asino nga rod, aking basol. Di pusa nga kakalong Saggay sa takuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaam jay ipos. Ngam gapu tabi na ibay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaam. Ay, marurudak iti day pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay abay-bay anda ay nga umalati ket amuda nga kakalong. Kat, apay nga roday tawalis nga igam mo. Ay, inak ko mabirukon day ta pusa. Wano tuntunak ti akin ko ka. Taibagak nga ikulong da. Tuntunong pala ang kat di ta nga rodakkel abalay ti paggapgapuan na. Basol day ta pusa. No, apay adigulangan ti sidaak. Madam, Oh, apay? adain sangpot ni Mau-Mau nga ipos ti bangos. Ay, katnapan manan nagkalung Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito Malas da, intaray ni Mau-Mau ti sidaan da. Nasaya at matkit di, tapno saanan amasapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay matkit di Anya ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawon da ka, nagiti aglabas. Nagsiksik kay tiray ta akawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay ida, balo akmutan. Makita ka la pusa, basibasan ka. 1, 2, Nagsiksin ka agit exercise. 1, Ay, di ka roba minsa mga day ti abalo. 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapul mo? Makita na kon. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam? Ay, Dibura. Kaslasaan mo't akasta tinagan mo, idi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, Dibura. Adda H.E.J. Udi na. Ay, kasta gayam. Ibalikas mo, Deborah. Debora. Kasjay. Ala, umunog ka. Tao may kagkape. Ay, ada birbiro ko kit apusa. Mala, umunog ka kit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang jen na ingal akapeme. Ay, apik din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pension nila kay ko. Isuday ta di pusa birbiro ka. Agbirbiro kay ti pusa. Wine. Iso anak kaigam kay ti walis. No kinalong na ta si daan mi abangos. No kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day ta pusa mi. Ha?
Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samat abasibasan day tapusak. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik si akin kukwa. Ah? O sige, mabit lang nga rida. Itimplaan ka iti kape. Uno, agistoryata pa'y. Mabit lang ta itimplaan ka iti kape. Tagistoryata man. Mag-istorya kami ka now. Ay, kasano ngayon ni bakit kung agurura iji balay? Kat, nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayan na ni. Nay, inan-anong ngay? Binasibas ko Oh, kasla saan mat anaan ano dahi ti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsaak. Saan siguro ngagsublipay dito balay dahi jay a pusa? Ay, win. Takabutang na ko. Ay, isukat adyak kayat tagtarakon iti pusa. Takas jay nga rod, agkalong. Ay, agpadata bakit? Diyak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mat no binasibas mo. Saan nakita dya akin kukwa ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, oh? Ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka ka aglutom. Tanya ti aramidam, Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong pare. kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako nakakumpare. Meow! Meow! Hay, mau, ayan mau. Ma'am, awan mo't ni mau kat na rabiin. Ay nanapan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanin umay agreklamo dito'y balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, ti asawa ni Nora di takaaruba. Wan, imay nga agpayso kat adda awit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namit binasibas. Ay, wala, tada ka. Nakita na dahi takin na siksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaeng ama pa nagkalong ni Maumaw. Saan mun abiruken? Ne, rabiin. Ang makitetext ka pa laang. Asino aya ti kachachat mo? Ay, maturog ka man. Kumpare ti kachachat ko. Kita akman? Maturog ka kunak na Di mo kayat nga ipakita kanyak Ay, babaim siguro dahi ta kachachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam. Ne, adagkal kalong ijay kusina. Ay, dayjay samot tay pusa da di tabanger. Ay, ingkakitaan. Ay, wait, inakitain. Kunak man no binasibas mo dahi dya pusa. Nablon sapay ti pinang basibas ko. Hanggang na, nakaungar man ay. Ay, Ala, ingkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan ay parabaw ijay lamisaan. sapay litson siya dayjay. Ay, sus. Sus. Kinalungnan dyan si daan. Ay, partakam ingkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sayo. Kinalong na di si Dan Malitson. Sapay na gadaw. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Anda dito'y aya di pusam nga kakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka. Ha? Ay na. Aldaw matgaya man. Ay, nay, ayan nga nilakay ko. Awan mat dito abay ko. Nasa pangataan nagreeng. Ison sa dya aglut-luto ijay kusina. Nakman kitaan. Ne, itaman pa'y nagsapa ka nakareeng lakay. Ay, Kan, first time asi ka tinagluto.
Good husband ko naman. Nagturugam, idirabi eh. Ni, hindi silid ta. Sa dino ko mapay mo ti sa bali a pagturuga mo. Kaslaawan ka, Mike. Anya laki din. Taga-inip ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan, idirabi eh. Kinalong nga ron ti pusa da bangir. Kunak man no idibimangon ka kat binasibas mo dahi dya apusa. Sinurot ko pa ijerwar Kat, nasurutam. Saan nga ron? Inaksamot ka sa rita dya akin kukwa. Ni, anya ko maibagam ngay. Ay kat ikulong da adya pusa da. Taperhwisya mo't ipapaay na. Sakto latan ti mapan. Sige ang awan mo't mapaspasamak. No si katimapan makisarita. Agsublimot latta nga agkalong dahi dya apusa. Ay, isong nga ron ama panak to manan makisarita. Siyak ti makaam mo dito, a problema. Sige. Lut-lut-wak asidaon ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka laeng. Siyak ti makaam mo. Saan mo nga itulbak day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Ken, rumwar manan ni Maumaw. Mapanagkalong. Nakababay no adamanen kaarubang umay agireklamo ken kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbak, tasyak ti makam mo. Adtoy, madam. Dayto jay tulbak ti gate, ken daytoy ti aglatla ti atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapa pay laeng, madam. Kayat ko pa'y mo ti agbuya iti tibig. Ning ka ni jay silad mo, agdengag kalangan iti radyo. Saan ayan, asam kay ti drama? Ha, un madam, agdengeg aklaengen iti radyo. Tapno saan ang makalong da ito'y karni ti baka anaba ti asidaan. Ikabil ko laangan dito'y ref. Siyak ti makaam mo, no adan to manan di pusa nga kalong. Ay, awan mo't ti aramid mo. Agsubli-subli mo't latajay pusa nga agkakalong. Iso nga iref ko laangan da ito'y nabati asidaan. Ipapudot laangan inton bigat. Kung muna ako na maturog. Sige. Saan ka nga ag-text Na, Jack kayat ti madisturbo gapo iti lawag day ta silpon mo iti pan naturog ko. wen, di ako nag-text. Nakaturog ni Bakay. Mayat ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalungan di pusa si daan. Tanakaref. Anya day dyan nga une? Saan mo't anatin nag-akaldero? Kaslan na lukatan ari daw. Awan nila kay ko. Dito'y abay ko. Inakman kitaan ija kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tirimuar? Diyan nga tapusa? Kita man? Nilakay ko, mate. Nakapuraw at t-shirt. Kan nakapajama. Ay, sa dino ti papanan na. Ay, surutak man ti salbag. Umay kaagkalong. Iso adya kon inlak day taridang. Ala, umunag ka. Adda ka di dito di pusa yaw. Awan ditoy. Ngam siyak yada ditoy. Meow. Uy, nagmayat adang ganti pa nagmiyaw mo Meow.
Apay aguyudon mo ti t-shirt ko. Sa dino ti papalanta. Ijay na panantamot na ang idirabi, kun idi namin sa narabi. Nini. Anya day jay a klase ti miyaw. Tapos lama ka umuhay. Ay. Palatan. Si kagayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakapuran iti walis nagsakit. Kakalong! Ay, anay ko naman ay gusto. Iyawid mo day ta asawam. Saan adito'y balay ko ti pagapaan nyo. Anay, iba tambay takwilyo na anay ta t-shirt ko tani mapisang. Naglawa lang harutay. Si kamot gayam tagkakalong bang apasibasan! Ginargari na karon ni Dibura. Kad, nagpagargari ka man? Dahil apusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sikat ti pakibiyang nga. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagat? Ay, aging kakadit aglawag, asir mo na nak. Makatawan ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan aba katawan? Ah, May mayat sa nutong palbiyag kat makangag kakanyak iti sirmon. nagpao tayo asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Gurlay! Apay manen ayan, anang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadag iti kaaruba. Asinaw, tinangparot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Ne, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung mga dinalapos dalatan. Asino nga raw tinangdalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit din. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y timulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manen da ito yung agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban. Nanay! Apay adumanog ka man tayo! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na kayan. Kalaban. Nakakitin man. Ay aguray ka man tamapanak mga la iti pangrein ko kan pa na. Kalaban. Dahito ikatirigat na. No kanayon amabartak dahito ataw. Dahito atidog akayaw. Pangrein ko kan pa na. Hoy, Tomas! Na. Kasta unay ilik na lumasukit ikilikili. Ay, na! Ay, mandapan na. Na, ingkar ka na kidin ginagala. Saan amareng pastilan? Kay kayaan na kiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Nagtunaw. Anya na gito'y ulo tito'y tayo diti ulok. Nakariingkan laka. Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan. Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamain. Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan din nalapos mo kiday. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagi ko
Danda ni may padugmamak mo di rabay. Ada nakasagudan ti saka. Ha? Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Ha? Amaw no apay anagmulak iti marunggay. Si Daon Amumot gayam. Ah. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salaang amarugay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayo nga agis tambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samit nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabarto. Kat amumat ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado ha. Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay, wanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kiddi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay kat naka-uniform Danda ni alas Jason. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day taabakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rudan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga. Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang mo, sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya may timarunggay. Ay, sus, ni bakit Inga? Ay, puweraan anaw. Ay, wan man ang Inga. Imbagla pagalaan iti sidaang. Hay, ado timarunggay ije balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw man ang Inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anaw. Puweraan anaw. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga Rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana. Mangalakan to man iti kornyek ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni Nana Inga analaing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Nana Inga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayon. Kasanam anamon ti pampanunutat nga naingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni Nana Inga. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayon. Nakapimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Ken karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni Nana Inga ni Gerald? Mabalin tiyo may agpasyar di balay, ho? Wala. Mabalin na ta. Thank you, Nana Inga.
Inayawan manen ni tatang mo. Pimanaw manen anapan nakinaw. Rabin to manen into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino a Gerald? Jay ngay border dita bangir a balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang. Jay kasla artista. Kayat nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuok mau. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya ngay tinaknakan day ja Gerald. Tao may nakapasyaran. Inananungan saan ni Nana Inga. Ay, jak tupay kayat amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa na masabat ko mo may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Ay, nagpiksat yan anong na dahil na bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko ba? Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Day talag barbardag tiar aramidam. Ay, agungatan nanay nga bakbagatan na napiksat yan anong na. Ay, puwiran nung sa aking Sakit kayo iti ulo dag iti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at nasimang pagkat. Nabartik ka man. Maditi marikring na kabakay. Wun ata nabartik ka. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Ay, mawala agidak man. Ay, sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Agmake apak. Umaynak pa siya ni Gerald. Mataya ko na bakit. Nasakit ti tiyan ko kung maulaw. Aglamin ka? Mataya ka rin. Gerlay, umay ka na! Mga lakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sigay, ulsam, darasam. Amang ano inananungan ni Nana Inga. Ingka nga rod mga la iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat di marunggay di taruar. Awan pa'y ti bulong na. Ay, kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaru ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, mawala. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inananungan na kan. Nagkuna nga main akad taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato mo. Gawato ko para gid ka, Miss Beautiful. Anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay. Wan, ado. Igawatan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat basit. Maulaw bakit. Ay, una yun. Nagbayagan ay ay bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Adda kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasanda ko na. Ay, gayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay,
Tay sapli-saplit ko iti bagbagin ni tatang mo amang Marta. Anay, mat. Anay ko, nagsakit mat, saan mo unay mat Tapno Anay. maagasan jay an-anong mau. Anay ko, pati rupa ka, anay. Wala, tapno maagasan ka. Ah. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko! Ay. Gerlay. Apay nanang? Itay kapay ngagtantan-aw di tatawa. Asino ay at titantan-awam. Awan. Ni Gerald. Kat, kitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abulong ti marunggay ijay nagidaan ni tatang mau. Ha? Naimbaganan ni tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamot nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatang ngay. Ay, nakariing ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan, Jenwang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti. Jay naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide. Dandani pa'y mahay blood. Ay, jay panapas ko. Apay, adda mapan niyo tabasan. Ikalang, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, ije bangkag. Ay, nasken na makamula tayo. Daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan mati guri-guri yaw. Ha? Numakala ko itinatang. Di may patarimaan tayo na iti balay tayo. But yatap na. Gerlay, nakareeng ka din ni tatang mau. Wano napanmanon na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni tatang mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak tito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dino nga iti papanam. Nakiji bangkag. Ay, sumurot kayaw. Ano nga nanang? Iso ang nagbaliw. Ah, won, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang nanang. Won tapno inton maan-anungan manan ni tatang mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agbusog ka ana imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit ay naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta lakay. Oy, nagmayatag. Kanayo nakanapig sa ngagtrabaho no kanayo na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin lakay. Iso apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan kalaeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tinak agdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa mabisin lakay. Muna kalatan wan. Numanpas ka amangan.
Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, tay nakagdigosan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isa ang pari sa riyaw. Kwa. Ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya. Sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Sayo, lakay. Apay Rima, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig sariyo. Anya? Rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilikilay. Sige na lakay. Nagatiling nga ro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dahito yun Manjak. Makabanog dahi ta. Alan sariyo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan Rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Inbound ko iti ayan danano. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat. Tapno doha talaang at dito'y balay. Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dito asawak, aya. Aglailo aklaan mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos ka mo't kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasaya at no nalailo ni bakit mau. Ay sana all. Wala. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat idi ka ubingan na. Limok maglang idi naganakain. Angam napintas latan ni bakit mo paray. Nalakalang asawon ti agan anos pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umaykan Papanantaya. Mapantan ijay silid Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayin ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umaykan ko nakmatang. Aniko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sa bali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pweta kaon. Di nakasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, Sairo. Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki. Day talang ngipan mo tinapudaw. Nee, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akaguran nakmanan. Pumanaw ka, Sairo. Di ka kaya ta makita. Panaw! Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi, nanang. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak niya. Kay kayat na kano diti balayaw. Taadda nagdakkel a telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wan nanang. Rima, mabiit man laeng.
Apay ka day, nanang. Sabali nga mintimadlaw ko kan ka. Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadampay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Kadda kayo pa'y laang ti makamu kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Naa, kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tiping-ping ko. Basta sidag mo. Sige. At tiping-ping ko, bakit? Ay na, kaslaman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay kinagat mo tiping-ping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga dul-dul o kamatan. Nabarangak lakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yun. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agindi di ka pa ila. Basta, manjak. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapo di balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo umamangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalo umamangga. No kayat mo, dailangan nalo apapaya. Manjak! Nalo aguyabano. Manjak! Nalo atis. Manjak! Nalo abayabas. Manjak! Nalo santol. Manjak! Nalo kaimito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak at nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makabang panganak ngamin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin, di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Katpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasigag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaar ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamatan ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit.
Oh, apay nga umis-isem ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pagin-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam ti di anak yo. Tas sika ti pagin-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakin ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mo ta. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ka. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmetan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko tinanog nakmetan rima bakit? Anay nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inak sa pulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulan mo't lang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukag ko ti limbong ti panunod ko no mapukag ko ti asawag. Pang sa pulan pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawit. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nana. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurom tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit ter aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak diti balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawit ka matlaangan. Saryo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmet ngamin, iso api manaw ako na. Nagbabawi akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ngayon day pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya, Makakapkapiak ngamen, Lerma. dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining. Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya, Ako diyak ngamin maibagaan na saya ti kagarak no sa anak amakakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. anya. Ay, makapuyat ti ayat. Naay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siya ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglang nga marigrigat. Agree? Wan, my friend. Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo Bining anak kaw? Maluluo man, tatang.
Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraen ti agdaton kan kuana. Amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay, Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Oras sak mat, my friend. Ay ayatam ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Ha? Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kurso na adam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursonadak. Sika lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anag ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatonam ka di mat? Ay, neighbor, my friend. Jack kayat ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Dilagbaba inday tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid. Tani, rabi iuna yan. Agyaman ak nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan ak nga rod nagbayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanamtaw mayak, Mike? Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak. Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kulkulan na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kumanatangkan ti ulong? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing, mate. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan nagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman ak abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka napingit ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay, agridam ka, Bining. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw.
Anya dayta umumok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abaga sa sasawam tatang. Tuktukan ti sabali abilay, dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulam, my friend. Amo mo ta pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait bineng. Traidor. Traidor da dya tao. Asino ti traidor? Traidor da dya asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta. Gapot agdat-daton mat gayam kinilerma. Aya, Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. daytan jay ibagbagaken ka bineng. Amangan mo ada sabali abilate nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kinilerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalitatang. Diyak kayat nagtinaglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo ilaang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay manin tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso mati bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape. Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok. Diyak kayat day di abining. Umayla makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y nga agtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka nasukar me. Ha? Nagpuskol ti panagrupro pa day di abining. Diyak kayat ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Ay, uy, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawa, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy.
Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas na lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalirmaken sambaw. Jagmaklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsang-sangit. Aray ko, hindi naanog mo matinting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog kang agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Sambaw. Saan mo't nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Day ti maganab tilastog a tao. Agbalbaliw ka kit day. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nag-uumbong kayo man na babae. Apay, anya ti problemam aya si Kapido. Talaga mat, manang Inga. Talaga di mamingga ti kinangiwat mo anya. Nurinugya mo tinagniwat, kaslasaan pa yun ngagpatingga. Anya, apay, anya kumatibibiyang mo. Biyag mo aya ti biyag ko. Ha? Ipapaayan nak aya iti masapsapol ko. Tapno pakibiyangan nak. Kita man dayta. Nagadun ti imbagam manang. Talaga di kagpatingga ngagsasao. Kaskala dadaal a plaka. Ano niya? Ay, niya lagi din na ya. Apay manan, Hugo. Agsabsabat manan dagitakiday mo. Kasano asaan nga agsabat na kitikiday ko? Napampanugak lang aro din iti panagtrabaho. Saan pa'y anasaya dagiti manggag ko kadagiti tattao. Apay ka di manan. Ay naingga, kaano aya nga agpatingga ti kinalaing mo amang istorya iti padamatao. Anya? Ha? Day talagayam ti bagam. Hoy, Hugo! Apay, anya aya ti imbagadaken ka. Nagmalmalem kayo kano iti tersina ni Digna apada machismosa. Tay kaaruba tayo kanumanen anak ki asawa iti Amerikano ti pag-istoryaan nyo. Ah! Wen, Hugo! Naku nami lang met nga apay nga taakinayat day nga Amerikano day akaaruba tayaw kat saan met napintas. Ay, salbag ka abakbakatan. Musa ka lang rudan, nauyaw ka pailaang. Apay, panagkunam ka di kat napintas ka. Ay sus, kaslan nagkupas amaong tarupam. Inaayon mo pa'y dayta kasladram apamagim. Ay sus, inatiw na kapay ni Panyang abaak. Anya, kasla imbagamon anagalasak, Hugo. Katuan mo ta talaga? Kahit apay nga rod akinayat nak. Ha? Kasla kanumet di nak inaram. Ay, jak man mo. Gapo siguro at taawanin ti makitak idi asabali abalasang. Ngam uray kumano kasta tilangam. No nalinis mat ti kaunggam. Ayusin kanyak dayta. Ay ngam, saan mat? Tanagalas ti ugalim. Pati lang ah. Na. Ay na, mabalinlaang nga ipadawat ti asawa. Impadawat kan anabayag. Anya! Manong Hugo. Ne, apayan natin ka. Apay, anya ka diti sang-sangitam. Manong, nasakit nga tinakam ko kin ni Manang Inga. Ha? Apay, anya ka di manan ayati inaramid na ken kaading ka. Kasano, ininsulto na kiti kastahunay. Anya? Kinunanaan na puskol ka no ti sobil ko. Na- Gaputabi sukul tinaginawan kanyak day dinanang ko. Anya? Imbaga na dayta? Wen manong, magmag na kitay idi ayaban na.
Ngam pinukawan na. Napanak ata ko naknuan niya tibagana. Ngam kas di matgayam. Ay, susabo. Malaading ka, bayam. Pagaak ni manang mo nga inga. Awan manong, kat pasensya ka na. Kaputa si kati pang ibagbagak iti sakit tinakam ko. Nasaya at si manang inga. Anya, manang inga kung kunamkit din kanyak. Apay, naumakan kanyak. Apay, di na kun kayat nga awagan iti bakat. Iso amanang kung kunamkit din. Dayta ti paglaingam inga. Sa bali manen tinaturong ti saom. Apay ngamin aya, anya ti parikot mau. Apay inga, panagkunam ket napintas ka unay. Apay, panagkunamat kat laadak. Ha? Apay nga raw nga inayak na. Ay na inga, may ibusan di pasensyaken ka. Apay nga imbagam kin ni Vina anapos kulti subil na. Ha? Saan ka lang nga chismosa inga? Nauyaw ka pa'y. Kahit ang paiso mga may. Ay na inga, pangaasim tagbaliw kan. Kita umot day tabagim ah. Ugaw, tulungan nakman. Apay ka de. Tulungan nakman amang basa iti linaon day ti asurat. Ne, apay, akin surat aya dita. Naggapo iti iskwilaan. Amangan no adda meeting munuan niya. Ah, ay kat basaam ah. Apay, di mo ka di ammo ti agbasa? Nakalpas ka mo ti grade 6 ah. Wan, amok ti agbasa. Ngam jakman ammo. Jakmat unay makita ti basa ko ma. Anya? Wan, blur ti panagkita. Kan sabali tirik na. Jaka mo no apay kastoy ti mata. Ah, ay nabayag ka din anarik nam dayta. Wan, ngam jakleng kaskaso. Kay pagarup ko no gagangay laan. Ay, tinasaya at agpa-check up ka. Ang mga no sa bali daytan. Nadamang mo ka din ti may papankin ni Manang Inga? Saan pa, Ivina? Apay ka di? Nakapsot ka nung mati pa nagkita nan. Ha? Wan, dayta ti bagbagada. Kasta aya. Ay kat, nasaya at ano kasta? Anya, ay sus, saan ang makakita na imbagay tao? Ngam nasaya at kung kunam kiday. Wala, Vina. Tabarangin ton sana na makakita. Maksayan, ti kinachismosa na. Anya? Ay, sika ba't ka Inga? Sika ka didayta na nalulita. Wan, apay, di na kun mailasin. Apay, ang nakasarukod ka mutan. Ay, pasensya ka nana. Apay, ang kas ka mula bakit unay di talang amaw. Nakaantipara ka, sakit nakasarukod ka. Ay na, di nakatawaan nana. Saan asinsinan ti kasasaan ko ita? Apay ka day. Saan laang asarukod day to'y? Ay niya nga rod ngay. Baston day to'y. Agsipod ta nakapo yung ti panagkita. Anya? Ay kat kasano day tan? Ay kat kastoy nan anana. Bareng makarecover ti mata. Apay ka de. Apay, anya di ibagbagam itay ijay lugan. Jak mauawatan. Nipidoa. Adda kanumit sinikugan na. Anya? Wen, Vina. Iso nga ay na, kitaam kiday. Amangan numailawan kalaang kankwana. Mapanagnakan nyo ka di dayta, manang? Wen, gaputa idi adda kami pailaang ijay sigod at trabaho mi. Amok atunggal lunch break. Maturog da ijay bakante apesto. Ngamin, adda bakante ijay. Iso nga ijay kami nga agap-aplag no kayat mi ti agilad. Anya? Wen, Vina. Iso ano siyak ti sika. Ha, kitaam. Sino nga iti babae, manang Inga? Ay na, jakon ibaga, Vina. Sikan ti makaammo amang takwa.
agpaiso ka day, di imbaga ni Manang Inga. Nga niya. Nga adda ka no kadwam amat maturog ijay bakante a pwesto, ijay pakitang tangdanan nyo. Anya, imbaga na day ta. Uwan pido. Mas dawag mo titiday dya ba kata? Nakapsot ti mata na. Nulabsan ti agsaw. Saan na makakita? Ngam ado ti ichis-chismis na. Nakita na kami nga ta. Day tangarod pido. Ay na, bili ba ka talaga kini Manang Inga? Bulag, ngam chismosa. Alang huston. Di mon ulit-ulitan nga ibaga day ta. Amangan numadaksan ka. Talagbabain ka, sika Inga. Apay aya, Hugo. Awan pa'y matimbagam, ngam ko nam amang ibabay ina. Katagpay sumot nga main. Ay na Inga, agpanunot ka man. Kasano nga ibagam nga adda sa bali a nobya ni Pido? Kat agab-abay dapay amaturog ije pwesto, apay makitam ka di dagita abanag. Ha? Apay Inga, no pag naam di mo makita, nga makakita ka iti ichismis mo. Anya? Kababain day tangar aramidem Inga, amom ka di amabalinda ka nga idarum iti day tangar aramidem. Ha? Saan aday ta aha ti kayat ko amangagken ka Inga. Ay na, inton marurudak, isubli ka kini inang mo. Isungmot lakas ta ka. Anya? Isubli na kung kininang ko, Hugo? Wan, isubli ka talaga no di ka agbalbalew Inga. Ha! Naya ba yung nagsangsangit ka, Martinga? Ni Hugo, anana. Kunana nga isubli na kung kininang ko. Gapo siguro at akastuya kaun. Ay, unay mo't daytan. Nasakit. Saan ko mo't adinawat dayto ya kasasaad ko? Nga mapayalaksidan na kung ti asawa ka. Apay, aya ati kunana. Kinunana nga isubli na kung kininang ko. Ala, bayam, kasaritak to ti asawam. Wala, katagyaman ako na inana. Apay, ngayon baga may ti asawam kininang na. Anya, nay, asino tinakaamuam nana? Di Inga imbaga na kanyak idikalman, kat permay kisangit na. Ay, una yun ni Inga. Pati siya nga asawa na ichismis na. Ha? Ay, nana, di yu patpatsin dagiti bagbaga na. Awan ti imbaga kakasta. Namapay nga raw ngagsangsangay. Jakman amukin ko ana, nana. Ay, amangan ano sa bali tinagawatan na ti imbaga ken ko ana. Tikunaken ko ana, no di na baliwan tinaalas nga ugali na. Ison, ti panang isublik ken ko ana kiniinang na. Ay, nagadayo magayam. Sa bali ti indanon na kanyak. Sa kitagsangsangay. Huh? Kundi sangit tamangal ala siguro iti simpatya. Anya? Inga! Inga! Apay aya, Inga ka nga Inga. Umay ka man dito ita si Pangulan ka. Ay manjak, naglalaingamon ngay amang si Pangul kanyak. Talaga nga awan preno tang hiwat mo, Inga. Nagalas ti ugalim. Anya? Pati siya nga asawam, ichismis mo. Abay, adaya imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Ha? Apay nga imbagam kininana Lolita, nga imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Kahit isumang nga main. Ay, dahi tati madigan ka, Inga. Chismusa ka, ngam tulang ka mat. Di mo dengdenggan ti maibagakan ka. Anya? Tikunaken ka, isubli ka kiniinang mo, no di mo baliwan day tanagalas nga ugalim. Anya? No kasta ka kanayon, talaga apay paisok timbagak. Tama uma akon Inga, ba uma akon ken ka. Ikanak man iti 200 pesos mo. Apay,
Anuam ti 200 pesos. Adaman bayadak iti sindro. Anya? Anya abayadam? Kwa, bayadak man di sarming anabutak ko. Anya? Apay, inan-anom? Nabanggak ti Glassdoor. Iso anabutak. Apay nga minatila papanam, kat di ka unay makakita. Ay nahugo. Napigsa ti panagkita. Ha? Kahit apay nga rod amang bangga ka no napigsa ti panagkitam alaman? Ah? Ay, Agnakam kan ingga, aklunam nga minan ti kinapudno, at di ka makakita na imbag. Kat numaminsan, saan nga min atila papapanam, tatila pakapaspasubwam. papanam ka de, Hugo. Nakman ni Jay Daya, Apay, anya ti alaom ni Jay. inak makisala, inak man mangkita iti balasang. Anya? Wen ingga, ita ti kasarda vina. Anya? Ita ti kasarda. Ay sumurutak man nga ron. Ay saan? Agbati ka. Apay, ibain na kon. Gaputa saan akon ang makakita. Ibain na kon akibinan. Idinto ta kanayon nak akibinan. Idi kakaskasarta. Nga uray nalipit ti pagnan. Saan ati kasasaad mo ti ibain ko, Inga? Ngam ti aramid mo akinachismosa. Anya? Wen! Mababain akon. Gaputa saan ka lang arod unay ang makakitan? Ha? Namintakil ka pala a chismosa, Inga! Ha! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.